هینکی مصیبت مهنه یک جوان مصیبت کار و خبات ام جارنا تکن و ام جارنا تسکنن جارنا ام جبونه خودی کار اکید کن جارنا جی ام جبونه کملت مرا بجا عفرم تچ ظلامه کی مازنی تزیره کی تبعاقلی ام جبونه واند کن لی تشتك جمرة مهمة أم تشتك جبون خدي بكن خالصا لوجه الله عز وجل آياتك ما خوان خدا بحث أهل إيمانت كاج فقير رد بجن إنما نطعمكم لوجه الله أم خوارن زدن جبون خدي أم جوارا نابجن ورنده سوقاتي ما ماچكن بجن قربانات ما أم جبون ينادن و أم جبون خدي آلي كاريا واتكن أم عذاب جهنمي تترسن ام چاوی مد جنت خوده دای ام نجبونه کونج مرا بجن زور سپاس ام آلی کاریه وقت جبونه خوده لی مصیبتا کامه هی ایران بحث نقطه بکن یک سوال مصیبتا هنک مسلمان ما تدی خوباج دادن کارو خبات ناکن بوت ناکی دبیک از بکم ملت مرا بجا عقلتا کیمه تفهم ناکی تو انسان کی صافی تو انسان کی وهای اره ملت بلکه اشترا وها بجا حتى بلكي ينكي اشترى بيجن احمقي ينكي بيجن تشيتي ينكي بيجن تجاهلي هر كس تشتك اشترى بيجا هر كس كي دفتر اوي هي لي خديش دفترك اوي هي او كارو خباتك وتبكي جبون خدي جرك خدي دفتر خدا ناوت نفسان برقم للجم خو بنفسنا بيا عقلي تنابيا شيت بيا فهمناك برقم بنفسنا رجع قيامت دفترك وتي خواندن دفتر خدي دفترك و پوغان ته داین دفتر خوده دفترك و خوده قبول که دفتر خو قبول که نابي عبد من جا تماشا که ملت اشترا گوتیه چه قالو جماعته اون باش تزانن هر پیغمبره که خوده شاندیه ملت جوان را دگو چه دین شیط احمق سحر باز کاهن عاقل خواریه دروات که نوها بو کی جا پیغمبر هاتیه و ملت گوتیه ماشاءالله تقحرمان می ام بقربانتنه شتو کس که روها نگوتنه الله هدی هدی ایک ایمان بوان آنینه یعنی اویش بیر و نکن هدف ما برا راضی بونا خوده به نا انسان به لی معلسف گلک انسان ما خود دن داوید سکنن دبی از دما کار دکم ملت مراد به عقل ویانینه اویا به فهمه چما از کارکی جمون خوده اتکم کارکی بلاشت کم کارکی اتکم دو دنیا دا کس کی پر نادمن اجی ناکم از هاتی خمسلام دی برا ملت مرا بجا اویا چه بعاقله چه میره اویا چه انسانه کی وهایه یا این ملت تشته باش ترا بجا خوده تشته کی خراب بجا یا جی خوده تشته کی باش ترا بنفسینا رند ملت چه نفسینا کیفا ملت زانه روژا قیامت گوتنا ملت درباس نابه حتی تشته کشترا نفسان ندبه بلا سره وان نابه بلا سره تدبه شربت حضور خوده دا اویا تخن عقل خو ام هنک تشتاج بونه خوده بکن هیوی ام برا خوده به چاوه مل دست خوده به چاوه مل خیر خوده به برا چاوه مل دست ملت نبه نبی برا ملت مرا بجا زور سپاس جزاک الله خیرا ما شرط قهرمانی و قلیل من عبادی الشکور اوی که شکر دکن گلک کیمن بیاش بیروانکن لی تشتاکیز بیروانکن عادتکی ما هیه یکی که تشتاکی بخیر جید که ام نزان جرا بجن دست خوش زور سپاس افجی نانکوری کامه افی عیبه فقط ابي كنت كا جرا ونبجا ورنج مرا بيجن زور سباس اما ام جرا انسان بن ام انسان خدي وفاء بن ام هبجن دست تساخ مالا تابا خداش ترازي خدا خيرا تقبل كا ام في دعاها نجرا بكن ابي تشتكي اسلاميه صحابيه مش پیغمبر مراد گوتن جزاك الله خيرا بكلمه نجرا گوتن امر دكرن پیغمبر چما مراد به يكي قنجي كل تكر جرا دعايا بكن بيجن جزاك الله خيرا برسي باي بدن نانكور نبن اف عيبا مايا وخصوصا ام ملت كردين فيري بيا نبون افياج مرا چند خطبه سر لازمن كو ام دكاربن جهبرا دعايا بكن قنجي هف بين زمان بجن مالا تاوا خدي خيرات قبول كه جمون ده جسارت ورا ما امكار وخبات بكن او ايات بيروز ربي عالم القران دا قوتيه افيات خرابنا خدي فلان پیغمبر من نعم العبد في عبد من وها قنجه في عبد وها قنجه يعني ام جهبرا بيجن ابيان نابر ياكاري اما بر او انسان جبونه خده بك اللي ملت شد بيجا كيف اون زانه ابيا نقطه اول نقطه دي من قالوا جماعات تشتا كو ام بخازن جبونه خده بكن ام تشتي باش تشتي رند تشتي جوان جبونه خده بكن مثلا عمري ما دبا شي سو حفته اميدين كارو خباتك بكن
امش کار درتین لمالی جن ما قبول ناکه والله از هرم مزگفت دا کار کی بکم از هرم جماعت اسلامی دا وی کار کی بکم تقاعد بیا تقاعد یعنی پرشونیست دی و لکار کی بک از هرم وی کار بکم اویا علامت کی په خیرن نه اویا علامت کو تجبون خود تصادی صد کریه نه ته ان اخی خراب دا یجبون خود كنت بخازي جبون راضبون أخوذي آياتك قرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دبي أجرت صدي صد خيرات خوازي أن تشتي كنت جي حستكي چه زمان تبه چه پره تبه چه عرض تبه چه مال و ملک تبه وی جبون أخوذي صدقه بده زمان خوی باش از جبون پره در باس بکم گنجیتی اخو عقلی بون اخو چعوی متخبتی من ناتم مزگفته پشتام ساغلم بو ناداتم مزگفته زمان بو بزانو بنفسانده از من نکر حتی کویدی از نکارم نفسانده نکی بنفسینم نکارم پیا بسکنم از هر مزگفت تجبون خودی کارت کم از هاتمه انشالله تجبون خودی هاتی لی دما کد گنج بوی لازم تباتانای دما کد کار بو شر بکره گرت باتان دما کد کار بو مجادله بکره گرت باتانای انسان سقط انسان کور انسان نخوش خدای قلم سروان را کریه گلو بسلمانت قرآن دا آیت وهانه لیس علی الاعمى حرج دبی اوی کور و سقط سروان گناهکاری تنه برانینه هر تشتکی میدان اوی هه ایرو دو دنیای دا کی پیش داد چه اوی که زمان خویه باش جبونه هدف خود خبتینه جبونه فکر خود خبتینه لان زمان خراب جبونه فکر خود بخبتینه تبسر ناکوی مثلا دمك أم تلمة دراسات خوينن جسر اسمي حتى يفارع عقلي ما تخبت جهاد لدمك بوس حد نه ده يازده شبه بعدين يسرحت كخوامته دم صحت ده شبه ده ترابي كتابي بخوين تشكي ده عقلي تدنامينه حيلة خدكي اما سر اسمي دمك عقلي تخبت وي وقت قرأت كتابه بخويني تشتك تخوان ده عقلي تدا بسكنه زمان خوي باش بدن خوده برا خوده تشتي باش بكن سيبه يرو ام چماش بارامانه ام اخوي خراب پیش دادن تماشد کی دی که دولت مسلمان دا زاروکی که کورد بین هر مدرسه اسلامی عائله فقیر بین هر مدرسه اسلامی زاروکی که اوا گلک جهاتی نه دبیت هر مدرسه بخوینه چما اون جهاتی خوب چاوی خو زنگین خو ناکر خدمت قرآن خدمت خوده ورمان فقیرات کر خدمت های فقیرش خون زکی برسی عقل حتی ناخبته یعنی پشتاوی دیشه نکاره بمشه امکانتنا کتابکی بستینه تهر خدمت بکه شعب نادینه کد کارو کتابکی بخوینه ابیاجی عیبک اما خوی خراب وکنه اولاد حضرت آدم قابل و هابیل قابل مال خوی خراب دا خوده هابیل مال خوی باش دا خوده اب چما جی خوده جی قبول کرگوازه تا بگوشم گوت زانی خوده انما يتقبل الله من المتقين خوده اوی راست جوان قبول که هیویا ما اوکو ام کار خوشبون خوده بکن شعب ما لسپاسی ملت نبه و ام جی کسی که قنجی و رندی که کر ام جرا بجل مالا تا آبابه ام ببن انسان خودی وفا خودی شکر ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه الطبراني هذا معناه أن تعمل كل شيء لله تعطي لله ولا تعطي لله يقول لا تستحق أن أعطيك لله لذلك أنا لا أعطيك ربما يكون فيها منفعة ولكن تقول الله لا يحب وأنا لا أعطي وأنت تحب الرجل لأنه من أهل الله عز وجل وتكره الرجل لأنه في معصية الله عز وجل فإذا عملت هذا فأصبح إيمانك كاملا اعمل الله عز وجل لا تنتظر الشكر من أحد والله سيكافئك شارع برودره بروفeten sier sallallahu alaihi wasallam vis dere elsker for Allah og vis dere hater en person også for Allah hater for de er dårlig person liker elsker for de er en god person vis dere gir for Allah og vis dere sier nei jeg skal ikke gi for de du er dårlig person den tida din iman blir 100% inshallah vi skal prøve å gjøre alt for Allah azza wa jal قالوا بسلمانا پیغمبر ما گوت نکویا شیرین خوش دبی اوی کشمان خوده حسبکه
وآن جبونه خودي عاجز ببش إنسانكيه جبونه خودي ها نجبونه برا نجبونه منفعة كرسيه ياجي جبونه خودي دا جبونه خودي ندا ورازيبونه خودي تدا ددم نا رازيبونه خودي دبرداتنا از نادم اف إنسان هاني إيمانوي تمام دبه هيفيا ما اوكو ام جبونه خودي حسبكن جبونه خودي عاجز ببن جبونه خودي بدن وام جبونه خودي ندن كرب عالم يجي إيمان ما كامل بك إن شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعل كلمة الحق والدين. اللهم أيد عبادك المظلومين كن لهم عونا وكن لهم مدافعا يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. Vi ska samla pengar idag för våra småskor inshallah. Icke glöm och hjälpa